Betila. Dilandi mbedega pananente magafanana yenyanga. Betila. Betila. Makwanya. Biokale. Dimba de tomenang de fanana yenya. Yenya. Dilandi mbedega tomenente la fanana yenyanga. Betila. 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 Dilandi mbedega pananente magafanana yenyanga. Betila. Sélection. Kiambote keno kangwa wantulo wa kongo diantokela mono wa mwaneno mono wa lekeno mono wa kumbuno ngizi didia kampasi voto amkena mundi ngeto ya kikongo ndinga kudikwila unazola ngoto mavopela ko kyangani idina vo mbote zeno kwa yeno ontono luta kutulanda mulo kole kyaki ye kwa ndonga onzono isinga kuza kutulanda okunima luvene kiambote kieno mono kumbwame Maria Masamba kwa ndonga onzono inakabanzeko kumbwame Maria Masamba yatoma kuza kudisunzula mwamu kimvuka ketovo vava nsanda uno vava batuvwandilanga mwamu ole yayi vansanda batwina ivava tumokenena mwamu ndingeto ya kikongo idinavo kwa yeno ontono ndumba ye matoko akipapa akimama kaka zetu ndingeto ya kikongo yao yayi yatoma kuza kudisunzula mpasivo munavua tumuna kaka ndingeto ya kikongo idinavo iluvene kiambote kieno tuvutu idimpediaka ifunda lya matondo kwa mfumu nzambi wavanga zulu yentoto utuvene lyake lendo kya leka yetoma sikama lumbu kya unu kya lumingu kadi tuka kya lumingu kya vyoka twakadila ekintwadi mwamuki mbuka keto vansanda nzambi utuvene lya kuluve utuvene lya kemfwasi kila utuvene mwela ye mavimbi manunga basi botuisa lyaka twamoke na mwamundi leto ya kikongo idinavo kiambote kieno kwa yena ontono ye vutula funda lya matondo kwa mfumu nzambi utuvenge utuvene ngolo na kuiza lyaka kasivo twamokena idina ikulu vopesanga ndumba ematoko lulanda omono wa lekeno omono wangono kelumoni ntoniko mnafo kikongo ekikongo ndinga mfuno ndinga mbote kelumoni ntoniko keluvo vienko voa vompo vele kikongo nanga se abokelelwa imusivata kekimusivata vompo vele kikongo ngatu si avovesavo yambingina kewauna kwani kuidinavo vuatumuna endingeto ya kikongo yenda kikilu okuntwala idinavo lumbuketo kifuene kya unu kya lumingu lubokasi ana lubake kunda yeno lumana vuanda walanda imoko bosi mpe lubokela basi vo lwavana mpe engindu mieno lwa kayana mpe engangu zinaluna zao idinavo yuna kaka kusadilanga unantoma vovangavo onle momo sike utetanga ngubako kanti bimiole mintano imitoma tetanga nguba idinavo Luiza pasadila ekintwali ubokelanga emasono meto ma telefoni ovo matutu kieto menava vana votu mokene votu setu kwenda kunambani sinu ubokela
luvana mpe ngangu zeno luvana mpe engindu mieno luna mia umpasifo vafuatu muna kaka endinge tokikwali yomono yo yeno idinavo kina mono mosiko nzenza membakili vava kivuka keto vava nchansanda vava tukadilanga vava tuvuandilanga mwamunkokele ya kadi kwa mono kwa kunkokela kanti kunsisa kaka fuku kwani kala kanti kavena jambo ko ivava kaka tuvuandilanga hasifo twamokena twatete dioko twakatule mwa emwanzi idinavo bika yavana omvovo wanjenzami yani mosi kadi sunzula twatoma kunzaya yomono yoyeno njila mosi kadi sunzula ngumbwa ni nani kadi sunzula kweika vuandanga vompo zolavo katutela katuvovesa vwekanda lyani keti nkyakanda katuka unkyavata katuka yani mosi kakau katutetele lyoko katukatudila emwanzi muna luzingo lwani kyambote kyako papa kyambote nengo amasamba ntondele ntomene kugwa ilende umone nkumbwa me mayingi mbimbi ankanga ikanda lyame yo kudisongelanga ku mayingi mbimbi ankanga evata dya mudyame bamba evata dya same kiumba imusibembe 100% kuolande nzingilanga mfumya yingi salu kyame saranga muna vi particulier tester dans funko vakansi kudivananga kwa yingi muna mambo ma Afrique i afrocentriste yina salu tusalanga kya susu muna engindu za nkangu wa Afrique wa kuba muna buku kwa mindele kumako basikama mona wavo yeto mpetu wantu kweto fuana na kweto yao twakatula yani complex ndombe katulwa munantu kwa mindele wao ya mwene vo wai kumona ngantalango wantu nese yenu wai na kontomono inkongo ileni kunu yambulako kumomono mpediaka idadi timankala ngadiao dia sadi son kangu katulon kangu nese unovo velevo nkangu kakabemona ngavo vove kikongo kingaza kikongo ndinga ya mfulu kevena ndinga edinandenda kudikila nabo kevena ndinga isundi de nkwandi ya ndinga kesia ko français o betimputu kisundu de kikongo nkatu endinga za onso mpila mosizina ndinga ngeyo mosi umfumo ndinga ofetizo vana e valore ngemo sifumo ndinga kufetivo vanga ndinga kumendinga kuvokuvovanga kukevena muntu kuvovela yo vana fulu kyakuko keke kapu kangi dikyo kumazavu tazenge mpidi ombo manlaho nambuta bavova kanse unu ediambu lindwa kise baba fulu kintinu kya Kongo tuvovela ekuma owane tovondumba matlu ovondumba ovo matoko mambu mayingi Kongo wavu kebelongo kanga munakala siku kebazeno kansi bafeti moza yanga ekumu mambu bevovanga vo konso muntu kaze kunakatuka kukaleni peza ya kunake kuenda idiadi na dinabo mfunu omuntu ofetiza omuntu ovonkangwa onso ofetiza ya kuna watuka waoze kuna watuka bosimpe oza ya kuno kuenda ekuma vokuze kuna watuka kukulendiza ya kuno kuenda ekuma munazimu kya kukunaye referencia naninga français be afalansa be banga vo reference konso kangwa onso kafika na referencia ya referencia ndi aisinda dia daimianzi mikala konsimba kwenda kuna tuala kuna kakwenda iwavo unu tukuba mene tuizidi vana mpe ajuda kwa kinengwa masamba nuvanga kaleka kesabu ketuzolele kuno yambula yeno mosiko nwakalanga mpeyo yetu tunadia kayo zai kwa nkakatuza kudikilanga kaka engindu vanasalu kina nusalanga ntondele mvutu ivutu lidenvovu ingeta tutondele kikilu munatoma kudisunzula kwa nkangwa onto nouta kutulanda nkangwa onto nosinga kuza kutulanda kunima utondele kikilu muna mvovo myako otomene kutuvutula otetele kikilu dyoko okatwide mwanzi nanga tubakisi yetwa onto idina vo iwokali ovovelevo ediambo vongudia diambo dituneto vava dinavo tuvovelo uno kintinu
kia Kongo dia ntotela idiambo dia lidi tuneto vava idia utuvovela idia utumokenena ivava wa utwinina vanantia sanda kadi vana viozi ivava twinina ivava tumokenena emoke kiati kitadilivo kintinu kia Kongo dia ntotela ni moko tuneto vava wao idinavo aki papa aki mama ndumba ematoko lusuntule kunda yeno luvuanda luzibulo matu lwalando wau imoko yeto mwamundinga ya Kikongo keluvani kaka umatuko mnandinga za mpambi zetu mnandinga za mindele obeta vovo mambo wana tomenete komatu wabatisa ncha mambo beta vovela kanjo mambo mata divivo mangeye mosi ovo sina kia kukwe kiatuka umwanja kukwe watuka kelu zolele kututeka matuko kelu monekanga ko ke luvo vanga ko toka diambu ye diambu ko dina vo ibokele luiza to avangela esalketo kintwadi dina vo ouno tuvovela ediambu ditadidi ekintino ya Kongo ya ntotela dina vo papa mayingi volenda kutu vovesa o yenkangwa onto ne mono kwa watu sasila ntete onvovo kintinu kia Kongo dia ntotela kikiokyo muntu ankaka utagwa kwani kakavo kintinu kantika zaidi kwani enfuno wa kintinu kioko wa volendi kutu vovesa ito onto no wabakisa watoma kiesisa ontu jamambu tutavovelova omvovo kwange una papa mayingi ntondele ekintinu insi ekumensi wazi kalanga za kayana onson sikuna twatuka ina ekintinu kiandi na betanga biblia bazevo mona vovele biblia konson kangu kintinu be vovelanga oyetompe amkangwa Kongo kintinu kieto twakala kiao kase kintinu kieto kia vondwa wau amindele bayiza kuna Afriki baivanga frontera zao bavanga frontera zinazaenda pangwa kuna Berlin muna novembro ya 1884 ya conferência ya Manisa muna 1985 kwa kuna mindele baenda Vuanda bakaya Afrika bakaya bavange frontera zao zazina ku Afrika esas ni frontera tunazao kizao frontera zetu zina vo muna Kikongo tulendi vovela vo indilu bamana senga indilu zansi janga la kikilu nemba masamba vodiambu kitendele ko muna Kikongo tradisadi sana baenda vange ndilu za ntoto ke bavuidi ko mfumu za ntoto ke bakala koko iwa oyeto amuna kintinu kya Kongo nsieto twa Kongo nanga twamona ngambuta bavanga vovele ya insusu wa Kongo ne muntu vovele vo ya insusu wa Brazil donc disongele nsieto Kongo yakala wamindele wabavanga ndilu miya bavanga boyeto Kongo nkangwa Kongo endaba nkangwa Kongo ya kintinu kya Kongo ituli lukuna RDC endambo kintinu kya Kongo yaenda kuna Kongo dia fua ebokela ngulumbu Kongo Brazzaville ebindambo byankangu byaenda kuna Kongo dia longo yaenda bokela nga Gabo ekumoyani kintinu kya Kongo makongo mayaka kalanga ma Kongo dia ntotela oyandi Kongo dia ntotela disongele bona inapova ngikuba ntotela nto Kongo principale munandinga mputuki bakala Kongo dia kati ya nda ikatine ezunga kia Kongo Central kuna RDC twakala Kongo dia fua dia enda kuna Brazzaville Kongo dia longwa wankangwa yingi bataya ndonga ubenabe kwandla ngate kuna Colombia kutubanatwa muna kingamba kipalankero bevovana Kongo dia kwilu ovo kuimba ya ene gitu yeto ya yakayambala igwana ngapuna banunga kanse kintinu kia onso unakikala kintinu bafeti kalampe yonti ekume kintinu yani reino bebova kanso reino onso feti kalampe yo rei oyete kintinu kieto mpe rei twa kalazao ekume wonu kangwa ndonga yingi bebova nkakavo reino Kongo bo kintinu kia Kongo una bevova nani wakala ntinu wa Kongo nanga ndonga bafeti kutulavo ntinu wa Kongo nzinga nkulu
kansi uno kunjuvula dia kan tinu dia koze ntinu nyanka ka kibasa yake ne kinga zavu diamu janene tuvovelo unu ekintinu kya kongo ntinu mya yingi nyavua ante jikutu unzinga mpuke ndavua ndo baba na kunda kyakina ontinu antete onoza yake ni wayantika ekintinu onoza yake ketutanga kutova unu ayake basa yake ontinu antete ona wayala muna kintinu kya kongo cerca de 320 na língua na língua a falanse ver 320 em kumwa ni sasu akanda profeta kakala profeta disome de nganga nzambi ekumeki timu wake bitwa kana timu ofedi kana nganga nzambi len kala ko bon timu na ye spiritualidade músico ale séculos aí waza viuka muna 420 kodi mpwanga oyani penganga nzambi kakala kodi mpwanga di mlomba o wana binabu wana kala siwaze bafetiko somekanga nulenda kwenda pa nansu kabosi kunivana pe site nulenda kwenda pa bilange za informação basoneka kwanza odwati nani kakala judaico ya nacionalidade ya mputuki ya ndwa someke ezaze documento então va 420 continueto kodi mpwanga nganga nzambi watu aluaka muna 520 530 tuti diatia nganga nzambi ntekakala wata katiko ya ondio inchino ntatu wata yiza kuna nchino ngia onchinueto kwa vava tuina na museshen 90 nimi aluke nanga makala ko muntu ya intu ba nimi nukwanga yo na nkawa ko nimi aluke of nimi ya nkumbu yatuka kwa ntidu mietu kuiza bosi kubantanga ya onso kansi munabakiso wantu mazabo kintinu kya Kongo muna kintinu kya izamani sa kintinu 37 maku matatu yensambwadi twakala miao kansi konso tempo ya viokanga omambu soba masobanga alo vava wa ntinu mingi ya ntangiti nsasu kulu akanda kodi mpwanga yotuti diatia bakala nganga za nzambi watu ayiza kwa nimi alukeni alo nimi lukeni wa watu ayiza luwa kabuna 1370 ovava wa ekodiku isobela ekodiku we ya sobela ekuma una bayanti kile kintinu kiao empitu wakala ntinu ofeti kala nganga nzambi omu 1970 ekodiku isobela kejakala kwa jaka mfunu kovu empitu wakala ntinu ofeti kala nganga nzambi onso muntu ona ofwene kintinu kafeti bakambi kwande efulu kya kintinu kasi nganga nzambi batalanga kuma yao bakalanga yelendo yozaya kwa yingi wei ensi yetu Kongo yetu yati watu alua depois ya 1370 kuzidubaka nganga amakaba watu akatuka kwa nganga makaba tuzikota kwa nganga animi watu akatuka kwa nganga nimi tuzikota kwa nguvu antini emvu kemina vokova watu aluaka o 1482 até 1506 kuzibaka nzinga ya wauntimu na ndonga yetu awonso tutomene kunzaya ekuma katomene zaya kenena ekuma amindele wabaluaka muna kintinu ketu na Kongo yetu yani liyo ibaiza vwanda baiza guana pana fulu nkumbwandi nzinga anku kanso yandi wakakala muna kintinu amindele wabaluaka umambu bamvuvesa kabote kwa kakatuka kayambule kinzambi kietu kubwe spiritualidade tukakota muna kinzambi kyamindele batunati waamindele mambu abo babobota mene nkumbwa kumpe isobel kukala daga nkumbwa ku dialine diambu fediyotale kuma unakanutala ko muna Biblia wanu wantu baenda bote kwa ngake basobanga nkutu wawadi ali diambu amindele batunati navo unge muntu obotwelo osobota mene osobelo mpenkumbu diambu diambi ekuma bosobelo nkumbu onyo muntu katule identidade yako ekumoye penkumbu muna kintinu kya Kongo diambu dianene kesonga oba vovele vondio insimba uvoveswa wako vondio muntu mapasa kabuka
unogwavo ndio inkumbwa ni landu kuvoveswa wako ndio muntu mapasa kalanda wete nkumbu munakintinu ketu ka Kongo jambu lya nene vovo unogwavo ndio mwana inkumbwa ni sunda ozevo ndio mwana wakautuka malu kavitisa akautuka kavitisa akakanyangudi kala inkumbu za umona mayingi nesemono akakanyomona mankenda avo muntu venenge mankenda avo makiadi wakautuka malutu kulwani mamu mankenda bakala mamu nakanda yukavani nkumbu makeo wete nkumbu jambu isonga nkumbu mpe isonga ngampe muntu efulu kyako kuna kwe watuka sans você dire d'où tu viens tu dis isonga ngampe origine ya muntu kuma babankala unamfova mwana nene yo okeke onogila kadi nigeriano kumwene kukanso zaikala kwe ikatuka unagwavo ndio muntu kanu koko Brazil vwana ngenemba masamba unogwaka ko muntu kala ndio razola tukunlanda bakis kala ndio lendo kala nkombo munkumbu kwa kaka nkumbu ile kwa kisonga nga identidade ya muntu senke ngemosi wabo bakwe watuka wakati kwa kuna yamule avange parenthèse kaka mukiti na kuvela oyani nzinga nkuu wakabote kwa wisdom vame nkumbu ya João primeiro wakakala pana kimfumu nzole wana kakala yao mwana ndantete mpanzo mwana nanzole mfemba amputu kibaka bambaka banete kuna Portugal kwa mindele baenda Constância la kwampelo baenda Constância wauki akala voyani nzinga kusekefwa ambuta awanganga nzambi ke bazunda ko mwana sansi kwa mindele kutulwa bana kinchino kanto no mwana wasanza kamile wakavutuka mambo mambika bango mene vonde angudizani wayokes indio inchino tubaka muna 1516 waiza giala até 1543 enkumbwandi mvemba anzinga conhecido como Afonso I. Alo yani nzinga mvemba nzinga kimfumu kyake yakamaliza mna 1543 kuzilandwa kwa Pedro I nkanga amvemba katika mna nkanga mvemba 1545 até 1545 ndio kazini la mfumu sikakavanga ndo funfu primeiro ya baba tuina kizeko vo minute nyingi tunamya kuno baba denda kwa mbuzi mambo mai ntangwa mikitu nata mfetiza kuna range von ntangwa yingi tunaya kuma emeka ntino yatanga kake mfumu kibabu vinge moko yao kansi muna zengi mpige mboma la muna kintino kia Kongo ntino 37 toyanti kila muna 320 até muna 1975 quando foi abolido o Reino Congo, foi integrado à República de Angola. Na navo já Angola, no pakota akala muna Angola kaze kintino kieto kia akala anka kainti nese uno kuenda kuna lunda abai lundi ya munu lumbu achoko ya munu lumbu bena ntino myao weto mfukuto kintino kieto konso lumbu pekezo governo fete kwenda loma kintino kieto kuma kwa kunsizazi tufuanda kani kuna Alemanha ke inadia ka reino ko kanse ntino e prince zao zinavana kani kuna France prince zao na oyete prince zetu da ntino kya Kongo kweza yenda fete kuba reclama konso jambo chako yani kumbwani nyasope nanga nyasope kyambo tekiaku data Facebook uze ka vuidivo inkantaza ya mayingi mayingi disonge levo mayingi muntu lendo mono ofango mambo mayingi olendo mono mambo mayingi olendo zayampe mambo mayingi disonge levo mayingi contrario ya mayingi market ya mayingi lendo za ozo mambo mayingi ufango mambo mayingi mono mambo mayingi mama na ndinga kikongo Kiambote kiaku tata Gonçalves Pedro kiambote kiaku tuna kaka momo moko kieto vo kintinu kia Kongo dia ntotela una otomene kutovo besavo muna kintinu kia onto kia Kongo dia ntotela ate kizafwa ntinu makumatatu ye ntambwalia maluti lao
Wau basi twatomazaya nkyadiambo ovo nkyakuma yawa mindele bavondela ekintino kya yetu esi Kongo kanti vowele kuna lunda su bena entino myao wau oyeto nkyadiambo ovo nkyakuma twavanga mpasi vo bavonda kikilu ekintino kya yetu esi Kongo kya onto kya fwa ate muno lumbu kitunina kaka yentino mosiko katu yadisanga yetu ako Kiuvu kya Kyambote nenga masamba ekuma umundele wakaluaka vanambanza Kongo na kinchinu kya Kongo nkangu kaiza gwana wasuku kankangu wa Kongo yobavane yani mbanza Kongo disongelevo mbanza disongelevo sidade mbanza Kongo disongelevo sidade dushba Kongo kwa kuna kwa kalange kinchinu kieto oyau yo bavonde lekin chinu kete kuma kangu baiza bavo yala bazolo kuyala konso kangu kwenda giala onge kuvavo wanu kangu mazo wako bavuidi fuko kanso wanu kangu na kangu angangu bazeka lovanga no levwana basiki la kala kumwedo rusanzu kwa wanu kalwa wamindele ngeloza wabayiza kuna Afrika bayiza wetu ezimu kuna mtoto manza Kongo kwaji mpira mosi kwetu kya kala ya kikangelezo bayiza kutuwana tunkangwa wa sans wa lusans plastic la tukala kwa kala nzo zetu tambote munaya inensungi ekintinu kyetu tambote kwa ntiaka de bavonde ekintinu kyetu ekuma wabo yayo wa nkango yao bena yangam yao bena ekinzambi butu tubayambu likakazao bosi bedlo besi bedlo Allo yado uzabo bosi bedlo kuma continent ya onso ikalanga kangu mosi ukalanga go wa ulukidi wanu kangu wa ulukisa akwa wa onso jakala kuna vingilante pava maingi twa tambudila ntete ompangi utakutubokela Kyambote lyako Kyambote mono kumbwame Gonçalves Pedro enengo Maria wa Kyambote Luine ingeta tuna Kyambote kikilu na ngolo sa tata nzambo yeno mpeko kono na Kyambote inga Kyambote tuina mufuru muna tuina kasi muna luzingu na lulembe lwa niaza eva kativundu kasi wa tuna Kyambote ingeta iwo kwa nikaka kaniki kanana voko vankati vundu vena kanti otata nzambi utakutu tufete vutulaka kama tondo kwa yani inga gali wa kiuvu ngina Allo kwa yandi wa yeah teto utakutu longe mambo makintino kya esi Kongo dia ntote yeto monongina vo imwana fiote wawe wina Allo na Butagonzao mungu aluine tugwide wa vutukila ekiuvu kyako vutukile ekiuvu kyako katuwilukyo kiuvu kya meki kenda za ingi kalanga zao kade wau mbwenevo yeto wau ya imbandwe to tutamona vo muteza lana tuna mambo malusadis maluzaisu lwa kade wau kese wa mambo keta vova pape vovo mambo manfunu kwa ingi kasi wau kiuvu kya meu kuma kiaki oyetu wa Kongo katuzona nga sonekako kade wau tunaye ye mambo mayingi manfunu kese mo mambo keta kutukambe wau me muna kudro kesa bovele vo aula da facu de doutoramento matandi kwa mambo manfunu kwa yingi ndonga ya yingi kazemo kasi wau ya lumbo wau embuta zetu woso no ayati ke sonike moma woso no momo eta kutukambe pile yayi basi boy to yake yana fioti twalanda enjila zao tatoma ayanga elusalisu lumeto lwa ko tondle kwa ingia kiuvya
ingeta tutondele kikilumbuta Gonçalves tubokele mpasivo wa vane kiuvu kyakuvo ekuma oyeto esi Congo ibezolanga soneka omambu metoko kadi vena yo ndonga ya wantu bena yenduenga bato matanga bena yenduenga bazetu masoneka omabumbe soneka besoneka kanti mamambo makimpu tulukezu kaka besonekanga omambo mayetu a Congo kebesonekanga moko yao nyolyovo buta Gonçalves kayuvu ili kwa papa mayingi vo ekuma yetu a Congo beti mambo momo uta kutulongo huno tuta moke no huno mena mamfuno kanti munamona kikilo mabuku mayingi mamana mwanga na mamana tiaka la keso babanza ya onso no onto muntu unainza twasupa buku jandi ya Kikongo kenda vana fulu kingandi welempe osolele buku jandi dinakazolele utatanga oyetu a Congo mambo meto lusanzu lwetu ketusonekanga mo idina vombuta Gonçalves kayuvudi ekuma ketusoneke nanga moko mambo mayetu a Congo. Okay, ntonde le kiuvu kya mbote vana nkyanskila obyeto wa tunavovanga owana bekutulanda bosi besoneka ekuma tradition script mu tradition orale igyanskilanga edi ke tusoneke nanga kwekuma yeto onso tuzeye kuna tutuka ekuma vita twapola sundwa twasundwa kwa mundele watasundwa kwa mundele omuntu osonekanga histoire o vencedor ayayi na balunge vita yawu besonekanga histoire ayayi na bepolange vita histoire yeno ke ibwa kala wetu wapola twapola wetu na musimu yayi nsungu yetu ya renacement feti gutuluka ekuma unotala watakala mama wonso siku zavyo kavo wankala kwintamo ya mana tangin tinya onso kuma konsundelo le kuma bosi tukala vutuka ekuma mama chinu mya yingi mina 27 samu muito unankala yentango wamana kubatanga bosi yambla yeza kuna o ultimo rei soberano chinu ansuka takala bakala botulendo o boba bokiki chinu wakala muna 1661 até 1665 enkumbwa ni vita ankanga o último rei soberano Antônio I ebaba nekimfumu kyetu kya mani kidize kuna kwa yizi wa maonzo wa bavanga mundele ofetitum enkumbu kutuzisobele mundele wa ofetitum waunga muntu nabo watumo tumwanga yeto onzo twa wankha kazeto muntonga isadi nyantonga mundele kweyo bakine ntamo kwenda soneka onge muntu kuntongo sadiswanga omadiogo kutukana mpatu wako kwenda vatanga amindele kuti bazole jako kwenda vate mpatu wako kuti kwenda vatanga okafe kuila ngapa kwa mindele kweyo kwenda soneka wawe kyabote emvutu kizeko kana tomene vula kanso yetu atunavovanga wetu ekumaketna ndonga kutwakete tino mambo kumekala situlongo kangume kala siawane tubelongo kwanga wonu kala sikya mundele wasisaki kanso mambo bavo se você deixar o teu filho ser educado no inimigo, esse aqui acabará para ser o teu primeiro inimigo. Esse aqui que acontece nos africanos. Você sabe que a mama como é que elas vão na longa que a mundele então o mundo a longa que elas que a mundele vai que bate de vizinho vou que seguir em vez que eu me sensiandi que comenciando aqui para que inimigo que há endinga que zolanga tradição andi que zolanga e cultura andi que zolanga alors ndio no mundo que inimigo ya sandio go mundial na bo toto ale unonkangu musikila nkatu ikyake salo tunavanga nga akinengwa masamba bevanga ngabe kwabe kuntuza kuno bovesanga bo nuvovanga indinge tukesya ko kiese kuandikaka tuvovanga indinge endinga mfunu yini umuntu mpifukizana kuna watuka wavo kuse kuna atuka ko kuza kuno kwenda wavo uno kinchino kya Kongo kyambote luvuva munzolani kyambote kyako tata Agostinho kyambote kyako
kiambote idinavo yoka ka tutavovela malongi makedi kaiwawo imambo mamoka ka tutavovela mbuta conserve nanga otomene bakisa nanga otomene bakisa mvutu ina papa mayingi kavovelebo dika tosoneke nanga kovo dika basoneke nanga konkaka zetu mukuma kyanki sundwa twasundwa kinavo mvita twanua nanga yakinkaka ya mindele bakutusunda mavimpi maku ngwankazindwandele da silva mavimpi maku idinavo kiambote kyaku pepito ki nkumbu ilutidi kiambote idinavo sundwa twasundwa kwa mindele kinavo basunda inkaka zetu zakitukase ngamba za mindele kwenda vatiswa empatu ekafre kwenda vangiswa esalu ya ngolongolo umono kuto nkakame afuila mnantonga ya mwanani kinavo mwana ni wayakala wabakwavo yeno kwenda vata entonga kanti kinavo taya bataya mnanchungi aina vo mwana otaidi yeno angudi ovo mase yeno likwenda vatila pana fulu kya wana unkaka amemono kakwenda vatila pana fulu kya mwana ni wataya inakaendo kwa kuna kabakama ekimbevo kafuilo kwa kuna umono ngudi ame ateka fotelo vantoto kazaya ngudi ani kwa jamda kimwana kete kasa adila mna mambo momo mantonga idina vukina vunkaka zetu sundwa za sundwa idyadina kabakadila yentangwa ko ya kwenda sonekanga jamdanki okoteswa mumpato akafe nsiuka ovutukanga nkokela ko ntokya lumbu idyadina kababakila ngantangwa koza soneka kanti muna mpovo bakutusisila ebindambu muna mmoko bamoke nanga kanti idinavo oyeto wawe mbando ya ina mbando ya lutukulu tutagutuko wawu tutabakise mambo owantu wa bazaidi benene nkailu ya soneka kadi mono nkailu minawa wavova kaka bankaka benene nkailu wa masono bana benena nkailu wa masono bayantika wawo soneko wawo mpasivo oyeto wana tutaguta yatekolo tusisa mpasivo beza guanavo omambu mama tutamoke na tutavova mena masona idinavo tunakakavava moko kieto ya ediambo dia kandole kudilavo sone kanto kama mai nyama tete pone ya ibosi kwa kubatombo alo kiambo teke hapo alo alo nanga unsinga ke una kikiluambo tekoke tutakungwako papa maingi mpovo kwange mina nkiadiambo hadi kudike alo bosige bokela dia kampangi utakutubokela mpasibo twatambudila kadi ensinga ke una kikiluambo tekoke tutakungwako vo utakungwa bokela dia ka bosi tukutambudila vovo kwange mina diambu dia soneka vosoneka nanga ketasoneka kwa yingi kanse diambu dia kadikuiza kudikilwanga bavana voba soneke ne tuzolango tange kendonga ko izolango tanga ovo ke babake lawo dia tanga kwe kumekala sibavanga ikete kuma omuntu nese mono inaile kwa documento zina za soneka kwa Pedro Kizembo lenda tokwenda baka ovo kitasoneka ko ovo akakanimbe beteza ngosoneka kanso abe soneka papa maingi ingilante tutambude alo 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 papa ngumbwa kwa nani Osinga wa alo ngita kugwa
Mama samba mama ngenge. Mama Nkenge, jambo tekia ku Mama Nkenge. Jambo tekia no vimbi wena nuna jambo tembo wena ebo tumene bato mama ngangaji. Ingeta tuna mafimbi no yego kwa ngina ndo banda mbukiu ke babo fana kwa papa mayingi. Kafane kiufu. O papa mayingi o mambuka vuvele avo o yanti dotange enkumbu zantote la zeto tuka munamvu a makumatatu wow votu tadi divo avo mumili kwa 2022 amindele bakota kuna kitinuke tokya Kongo awei bazailavo entote la jina za vite kolo kadi mvumi ya ingi miluti divana nkati omaso na nkatu njufu kwa ndiyo monon timunsa endo ku Swiss. Kediambuko papa utulando wa umupala kikia kumpasivo o papa mayingi kaputula emvutu muna kiuvu kyokyo o ovweni papa mayingi nga utomini tutondele kito papa mayingi nanga utomini bakisa ekiuvu kya mpanyi utubokele yanivo entino ngeo yanchikidi motangila muna mafunda tatu yendambu yanchikidi wa wei yawa mindele bariza zaila entino miamina miavyoka kolo kadi munantama kamwakalanga masonoko ovo kabasone kangako wei bariza mozailo mambo mo ikiufu kyanikyo wantu bawana banafulu ayano wantu bawana banafulu yao zaya bakala kwao yao baba vovesanga ekuma kesia kovo mundele waiza kulongo masone kuma munatanga mosi zole tatu ya ntanu sama nsambo alinana vae kumi ke mundele ko waiza kulonga munazaya mpensungi vo kintomo masanza ke mundele ko amkhaka zeto bakala una balongo kelanga bazaya ngakwa oyao abaluaka wabo mundele sanu kyani kezolanga kya longo kikulu kya wantu ale basonekeni ntomene bakisavo yawa mindele baiza bakisilo maonto novo ntino miaonto no mialuta munasavu kadi munakolo kakajeto yawo kabasoneka kwa ino kanti munasavu wamukwiza wabaiza bwana nzinga nkulu baze kwa ko ntinu kya Kongo ntinu antete kenzinga nkulu yani mosimpe kazaya kwandi ontinu oyikalanda beba feti kumvovesa ondiano ntinu kalanda kitu kakala yawo yani kitu mpe bakumvovesa bo antete ntinu kingandi wakati munasavu mwalutisilwanga mama onzo ongnese wa unamenga masambo ngiwa yaemisanga kuna vanga vo muntu landi kani kuti ondiro muntu mefeti kafeti zaya omono antichiza nani yaiza bwana ondiro muntu be unaye family ndi baza boyandi kuti antichikaiza kingani pe wakala o tata Facebook kayuvuilivo yani ukani enkumbwa tinwansuka nduna wayala ngakunambanza Kongo ngai nani ontinwansuka manete unangoveleka lavo ntino quieto o último reino soberano foi o 1661 até 1665 vita nkanga Antônio I onde eu avondo muna vita ya mbwila waweke ntino kyani kya mani se myame ntino mya onzo mya lana nkumbu kwandika kapo ntino ke bakala kwa jaka ifumu kansi o rei yansuka diari diambu kuti botu musidikiswa quando foi abolido waya ekintino kya vondwa enkumbu andi Isabel Maria de Gama ntino kukunkumbu kwa kwandika ka mwele kale difference omona ntino kuna bayanskila kanonete nkumbu akikongo kanonete nkumbu amputuki yenkumbu akikongo enda kuna nima kanso ndio wansuka nkumbu andi Isabel Maria de Gama mwananke ntoka kale mwananke nto na nkumbu inavovanga
de 1962 até 1975. Papa Facebook o mama Facebook uze nanga emvuto wako obakidio mama nkenge mpe yempange tubokelo kwa kuna emvuto zeno nanga lubakidizo papa maingi kavo vilevu muna kolo ina vukabaso nikanga ko kanti muna savu muna kolo kwa yakalangavo inga kazeto yebate koloba ovo yewana bufuku bavuende vana wekute bokelelo anko ita vila kana vana sanda batubuide etia ivavana wao maonzo mavyokelanga savu savu yaina yao yoyo yaiza luaka temu nchungivo wantu beta soneka mpe ovo yawa nindele basoneke nempe emindambu bya mambo momo bawa munasavu ya nkaka zetu nanga iwawo emvutu zikadidi ilinabo kunaka kavava munamboke neno zetu kanana vuko entangwa itakwenda jinusu aluse tumani sakanti twatinu kakavava muna kintinu ketu kya esi Kongo nga kinavo ba kiafua ekintinu kya kina kikalanga diako yeto konki to kalanga diaka yentino ko kututwadisa nga mulumbu kya uno ketulendi nwanako mpasi vo twavutula yeto Kongo mpe twavutule kintinu ketwe yeta Kongo diambu tunayawo ekuma ekimpuanza kute diambu yadi diambu bokela vukimpuanza yetu kuna Afrika Central yetu to yanchi kinkumba kimpuanza ekumemia minenkangu mianka kute kimpuanza kibaze ko die disongele kimpuanza então nkangu waiza kutuyala batuzei diambu da ketevova unomona ko unokwenda kuna RDC omona nkangu walombe kimpuanza kuna RDC mu Kongo Kasavubu unokuiza mpe kungolo nkangu walombe kimpuanza wupa efenela yetu twayanjika yane nkindu antes kuta agipeto ya bayi ya unida base kanzi wupa efenela to rayanjika lombe kimpuanza unokwenda mpe kuna Kongo diafwa wantu balombe kimpuanza mpe ba Kongo masamba deba kanzi watu amana bake kimpuanza munansiza azizitatu ntangi omundele ozevo aunkanwa Kongo unakibaka wavo yani wasikila kakala unatukuvana kaka kimfumu bosi besikidisa wabe sikidisa kaka ala kwa umpeyando wabe bosi begantu kubalana deno mwena ngabo Kongo kakala kuna ngolo unulumbu kakala kuna RDC kakala kuna Kongo dia kati kakala kuna Kongo dia fo kebezolanga ko Kongo kabaka kimfumu okunsiku twetu kunsetu kungola kumona kaka talaka unabemana vonde lwanga Kongo talaka unavonde lwa kipedal talaka unavonde de bia rapage bia fuido mazono rescover talaka unavonde lwa ondio yo umuntu wakedi kuna anita Raoul Dan voteza kako vai kisontu baseu que dizer baseu barrage de kutuvanga kakana muna ponto da vista ya economia o kinani barrière de kutulila wetu aya na tinwani nanga wetu vanida twenda kuna tuana kanso yetu visa kakatukalanga yao yani visa tukalanga yao muna nkangwa Kongo keno onso kunulenda yogya lunelenda yogyanga lelo kwa ekumo yetu visa tukalanga muna nkangwa Kongo wabo Kongo twakala tufitifu tuka Kongo ekuma buna tukalaga botele kulisango nkangwa nkaka elwa no nkangwa kebe kubizolampo alo yetu awetu tomen visa yo tukalanga kase visa ke muntu onso ogyanga lela ngayogwa mam ke muntu onso ogyanga lela ngayogwa kanso nkangwa Kongo wabo Kongo diakala tufitifu tukambe Kongo ezala densi tukenda ta moninge ngola unulumbu twenda etwa Kongo twakitu kasengamba zabai unwana kizole kutamama politiko unwa wantu benanwani nangabwa omupela katika banafuna wa baba abai wabe kweza kota ya bibo kuza baba evinganza ina yeto mtababa problem ni kala ko imao momo tutavovela mama kintinu kya yeto a Kongo munanwana invite yoyo kuna kwa monovo keina invita ya
ya sakani na kumvita kikulu ya mvita inavo mpasivo twalenda jaka ovutuka muna kintino kieto kanti muna nunga ovo twanunge mvite yoyo fite gantikila ntete kwa yeto mosi kala yenjola njola kikilu ina yanti kenjola ya mumeso ko kenjola ya munwako kanti njola kikilu yantima twakala bonto mika myambwa twalekela kukimosi twasikamena kukimosi bosi otuele kuna nuana mvite yoyo bosi tununga kanti kina votwa kinu ntetevo muna tunta yeto yesu Kongo ke tuzola nanga kikiluko yeto yesu Kongo ke tuzolele vana siana mokoko basivo endingeto basivo elusantu lweto basivo ekinkulu kieto maonzo no matadidivo mayeto yesu Kongo twa wizana yeto aonzo no yesu Kongo twesi Kongo kanti muimvuka ya nkaka ya esi Kongo kitavovela kakovo yetwa Kongo bakungola kanti makongo maonsono kyakala kikongo ke unkongo musingola unkongo Kongo RDC unkongo Brazzaville unkongo Gabon yetwa onsono kaka kwa Kongo kadi dingita ovovela kikongo mvovanga vava kimvuka kyame mukikongo kaka tuvovela kanti vena imvuka yankaka votu ikiliko mambo mana makikongo utavova kebeluti sangamo kanti kikongo kaka tutavova kebeluti sangamoko idina vo enjola nkatu tekalantete enjola yetu tutazolana tutasimbana mono kitalanga kovo kinavo inkongwa musingola mfitezola kaka onkongwa musingola mono kyakala nkongwa RDC kyakala nkongwa Brazzaville kyakala nkongwa konsondo nakako bokelelo vo Kongo tekala yenjola idina vo ponzo vana tuina yetwa Kongo tukala kikilu bonso mika myambwa vana tumwene vo mpanje tonkongo utavo vanino malomo vo mwene vo katomene sikidisako wene bokela yani kuna vovolanga mnamputu mna private kanti muna kikongo tuvovelavo mbokela kuna we kutuvovelanga mbokela kuna fulu luenda lwa mokena watadisa vwempanyame ova ke waunako ovangili teza ntete ovangile mpile ya iwawo tufete vangila kyambote kyaku Jean Masola nanga iwo John Masola yidinavo yetwa Kongo njola yao yoyo ikutunungisa kadi emindele mya mwangisa kala ekintinu kieto balenda kala omwangisa omambo matadilivo maetwa Kongo kadi bazeye onkongo nani batomene ozaya idinavo oyeto ketukoti muna nzila za yao baiza kutumwangisa ko idinavo tufite vutuka muntu mosiki kilo mpasivo twanunga envite yayi idinavo kizeko papa mayingi keti vovo diaka unawau basi vo tuenda kwetu okumfokolelo vovo kwange mimi ntomene kugwa ozola oyeto nkangwa Kongo ogopeto nkangwa Kongo tunakweto yozola kansi ediambu dinavo dianene ina unamweno zame dina ndinga ekuma olusansu imwana nkangu konso nkangwa wonso ovidisi olusansu luandi owa nkangu fwana na kwandi yonti ovidisi emnyanzi owa nontibwa ubwa ebulu ya wonso bafeti wo mantida kansi ekalu inatango olusansu lwa wa nkangu ndinga waweto tukulibokela gabo ankongwe ndinge to yina vila waunavo wao umono wa nkongo umono wa janga la abo tikongo tunavoba kasi nkongo kwa yoze efulu bafiti vangira nge misango za kikongo nese wa na onge vangira ngaso yeno vanga oya ukuto mona akituka kwa nsenga langu discours pa omona kutu prefere mbora vange misango ya dinga la ya kikongo nese mono pe
analyste nkalanga dio mvutu kidi munzo analyste nkalanga misango na vanga mudinga na mkazo fanga ale ikia kina indi nga muanga ikumanga ele kwa fetiside ngolo kukangwa onse dinge no fetutula kuna twala ikuma voku vanga dake kikongo kunkongo dia wakwei Lei iwawo mvovele vovo jambu danzola iva vovo vajina munakuma kyangi ngemvwandi di vananzola mono oyi panganga moko yame mwamundinge twa kikongo twa kongo ndo katwina ndo nga kikilu kina voki aiza vai kila ko ngizavanga mambo mana makizowa ovo mambo mana maseveselo wantu umona ko vovo mona ndonga ikota nanga ntano kanti vowele kaka vondinga zankaka beta vova mambo mpe kwenda mambo mpe beta vovo kova vana mama masikila kwani kanti kinavo mama matuse vomenavo kinavo mambo makizo wamenavo enkangwa akongo kuwa bekalanga kwa kanti kediamu kwani kunenga masamba malende umona wa bayantika umona ntano bakala kancho uno bena kuiza ka kumono gitya kya mko gitya impanga kwa Kongo ninampe wantu mbuta mpanzu mpe bosi kaka iwao na kaka diambu dia onso mpe omwana nseda ke gutukanga ke diata ngako kanseza ekyakidia ya initiative weno bakanga deja yambote kala tokalanga mpe tunamoke na mu YouTube tunavo viki Kongo diambote nanga unantalavo deja za trash nanga YouTube ya yancha kala kaskito kala na kanali za Kikongo kanso nunava diambote kada initiative konso ngyanchi kudi ya onso diambote nakuiza tuzaula ko malembe tunasale ketugyo yako ingeta ketugyo yako iwoki kilompovelanga vo ketugyo yako vova kaka tukala vova momundingeto ya Kikongo idina nanga entango etu ilweke kwani kuna ntuka kanti volenda ovane mbote zaku kwa ndonga onto itulende o kwa kanda diaku mpasivo twa manisa kwetu moko ke vovo kwange mina papa mayingi mvene mbote kwa kolega zami za ango afro ya buka kinaina mvene mbote kwa mpanya mekiambu kia bako mtoto uvana na Fransa Pedro Rodrigue Alvaro mnamputuki mbene mbote kwa wantu awonso akonga wonso bena kulandanga mbote dia kasikuza yimpe pamuta mpanzu ima mvutu di matondo kwa yeno side vuvu ko nikumwanzole diaka bosinkalo mu programme ya ina ikiese kya koma kuizanga vanga emission mu programme ya ntondela ingeza tutonde tumono mpe vutu idikikilu matondo kwa ngeye papa mayingi otambulidi embokelo zaeto basi voza moke na yo mono leki akumaria masamba twa moke na mambo atadidi kinkuluketo mama atadidi mayeto akongo idinavo matondo kikilu matondo mayingi kwa ngeye munakutuvana ewola kuimosi mpasivo twa moke na idinavo mvene mpe embote kwa papa mpanzu kalanga kuna nima masini meto diati sangu mama ontono tutavovo papa mvene mpe mbote kwa ndonga ontono itulendo papa munalumbukia unu idinavo matondo mpe mayingi kwa mfumo nzambi kadi utuvene diaka entango yayi kadi leka sikama ke kalanga diambu dia ntangu za ontono ko wandele mfite sikama kaka kanti kina vutana na nzambi tuvene wole yayi tuvutu diki kilufunda dia matondo mayingi kwa tata nzambi bidinavo nzambi kakala yeno kakala mpe makanda metno kakala mpe omono yekanda dia media ontono vo nzambi ozola odiaka weke alumingu vita kuiza bositu kuiza diaka kuiza mokena mwamu ndingeto ya Kikongo idinavo luiza kutulanda omu Facebook malongi makikongo omu YouTube Kikongo Talk Show tuna mwamuna vava tulutilanga koncho kya lumingu
lusonama lutulanda basi voto avwatu muna kaka endi ngeto gienda okuntwala idinavo utata nzambi kakala yeno tu lusala kyambote mono mpe kwako njina kyambote utata nzambi katulunda yoyo lutoma sala. Tamo aqui, aquele estresse no Maia, manda ver.